ኦሮሞ 10 ዓመት ቢመራ ኦሮሚያ ዱባይ ትሆናለች ወደፊት እኔ የሚያስደነግጠኝ ኦሮሚያ ክልል ፓስፖርት ተጠይቀ መትገባ ይመስለኝ ሳስብ በዚህ አካይዳቸው በዚህ ቴክኖሎጂ አካይዳቸው ኦሮሚያ ክልል መታወቂያ ሳይሆን ፓስፖርት ይዘምርገባበት ነው ይመስለኝ በጣም ኦሮሚያን እየገነቧት ለዘመናት والله በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ብሎኛል እኔ አንድ ቪዲዮም ሰርቼ ነበር አንድ ለማለት የምፈልገው ነገር አለ በጣም ዛሬ መልክቴ ማለት ነው ለኦሮሞ ልጆች ነው እኔ ከማንም እንትን ተርኪ ምርኬ ጋር አላወራም ከነሱ ጋር ስድድብም ምናምን እንካ ሰላምታ ውስጥ መግባትም አልፈልግም ግን ለአባ ገዳ ልጆች ማስተላለፍ ያለብኝ መልክት ስላለኝ 2 ደቂቃ አዳምጡኝ እሬቻ ለምታከብሩ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ወንድሜቶቼ በመቀጠል ደግሞ ብዙ ቤት ከፍተው እየተንጫጩ ነው በጣም ነገረመኝ ምክንያቱም እነሱ ብንጫጩም ጸባያቸው ነው ሚቀኛ ነው ሁሌም ስትደሰት ሲያምርብ ፋብልጭ ስትል ደስ አይሉም በቃ በቅናት አይናቸው ይቀላል እሱ ደግሞ መልካም የመቃጠል ጊዜ ለማለት እፈልጋለሁ ለነሱ በመጀመሪያ በመቀጠል ደግሞ በጣም የገረመኝ ነገር ለምሳሌ አሁን እነ ዮኒ ማኛና ኢዮዳብ ቤት መደረገው እነዚህ የከሰሩ ነጋዴዎች ናቸው እኔ በግልጽ ነው የምነግራችሁ ጂጂ ሰሞን ያያየው ነበር ቤትሽ ስር ቁጭ ብዬ ነው ማየው የከሰሩ ነጋዴዎች ናቸው ኦሮሞም አይደሉም አማራም አይደሉም ትግሬም አይደሉም ምንም አይደሉም ነጋዴ ያው የከሰሩ የተበሉ ለምሳሌ ዮኒ ማኛ ብትዩ ብልጽግና አስበውበት ፕላን አድርጎ ጣርቶ ወደ ሀገር አስገቡት ያን 2-3 ወር ክፍያ ከፈሉና በማል ክፍያውን ሲያቋርጡ ደግሞ ተበሳይተው ወደ አማራ ይመለሳሉ ስል እዛ የሚቀበለው የለም ያባሽ ስለዚህ የጭንቅላት ስራ ላይ ተሰራባቸው አሁን ደግሞ ብንጫጩ እሺ ጊዜ ብንጫጩ ምንም ሊያመጡ አይችሉም አንድ ቁማሩን ተበልቷል አንድ እሱ ይሄንን ለማለት የፈለኩበት ምክንያትም አለኝ ምክንያቱም አሁን በእሬቻ ምክንያት እየተንጫጩ ነው ኦሮሞ እሬቻ የሚያከብረው የራሱ መሬት ፍንፍኔ ውስጥ ነው ጎንደርም ጎጀምም መቀሌ የትም ሄዶ አይደለም የራሱ ከተማ ፍንፍኔ የምትባል ከተማ ውስጥ ነው የሚያከብሩትም ደግሞ የኦሮሞ ልጆች ናቸው ምንም የሚያንጫጫቸው ነገር የለም ብንጫጩም ደግሞ ምንም ሊያመጡ አይችሉም ራሳቸው ነው የሚቃጠሉት እንጂ በመቀጠል ግን ለምርጥ የአባ ገዳ ልጆች መልክቴ ኦሮሞ والله ነው የምላችሁ ጂጂም እሳምም እዚህ ያላችሁ በሙሉ እኔ ምናልባት የኔ አመለካከት የተለየ ሊሆን ይችላል እኔ እንጃ ኦሮሞ በጣም ርቆ ሄዷል እኮ እነሱ እኛን የሚያስቡ ቦታ ይሄ የኦሮሞን ህዝብ እነሱ የሚሰድቡበት ቦታ አይደለም ህዝቡ በጣም ርቆ ሄዷል ዛሬ እንደዛ ተሰብስቦ የአርሲ የሸዋ የወለጋ የጉጂ የሁሉም ኦሮሞ ባህል ለብሶ አንድ ቦታ ተሰብስቦ እንደዛ አይነት ትዕይንት ሲያሳዩ መገረም አለባቸው እኔ ኦሮሞ ሆኜ እንኳን እየተገረምኩ ነው ህዝቡ በጣም ርቆ ሄዷል እነዚህ ደግሞ ትላንትና ውስጥ እየኖሩ የተቸገሩ ስለሆነ እኛን ወደ ኋላ መመለስ ስለምፈልጉ ናስሮ ዲፈማ ጂጂ ሌንሳ ቦንጋሳ ናስገቢያት ሌንሳ ቦንጋሳ እሺ ቆይ ቦታ የለም እኔ አጥቷለሁ ቦታ እና ሰሞን ስላልተናገርኩ ዛሬ ሐሳቤን በግልጽ መናገር ይፈልጋለሁ ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ በጣም ርቆ ሄዷል እኛ እንኳን ኦሮሞ ሆነን እንኳን እየተገረመን ነው በጣም ኦሮሞ ሆነን እንኳን እየተገረመን ነው እነሱ ደግሞ እየተቃጠሉ ነው ገባሽ እኔ አሁን ምኖረው ዱባይ ሀገር ነው ዱባይ ላይ ሆኜ ፍንፍኔ ውስጥ የሚደረገው ነገር والله ነው ምልሽ በጣም ነው የሚገርመኝ ህዝቡ በጣም ነክቷል ሁሉም ቦታ ተሰባስቦ አንድ ላይ ከተማውን ከቦ በዛ ደረጃ እኛ የምንጠላት ብልጽግና እንኳን ሸገር የምትባል ከተማ መስርታ አዲስ አበባም ደግሞ ፍንፍኔ ዙሪያን ከባ ወዴትም ከተማ መንቀሳቀስ እንዳትችል አድርጎ በጣም ጥሩ ነገር እየሰሩ ነው በለጠችን ብልጽግና እኮ በለጠችን አዎ እንደውም እኛ እያወራን እነሱ ደግሞ እየሰሩ ነው ስለዚህ
በአላህ ነው የምላችሁ ልለምናችሁ ምርጥ ያባገዳ ልጆች ደሞቼ ማለት ነው ከነዚህ ሰዎች ጋር አትውረዱ ፕሊዝ አዲስ አበባ እንደዚህ ናት ፍንፍኔ እንደዚህ ናት ኦሮሞ እንደዚህ ነው ገዳ አታስረዱት የማስረዳትም ግዴታ የለባችሁ ለማን ነው የምታስረዱት እስቲ ለማን ነው የምታስረዱት ለዮኒ ማኛ ለኢዮዳብ ረዳ ለምናምን ኦሮሞ ጊዜ አጥቶ ነው እንደ ከነዚህ ኮቶት ጋር የሚያወራ ምንድነው አንድ ተራ ዩቲዩበር እና ቲክቶከር ትላንትና የተናገሩትን ነገር ዛሬ የማይደግሙ ኮቶት እነዚህን ለማስረዳት ጊዜ ተጨርሳላችሁ ሀገር 120 ሚሊዮን እየመራችሁ ዛሬ ኦሮሞ እኮ የማንም ወሮበላ ተሰብስበው ብታጠቅ ባይታጠቅ በድሮን ነው ኦሮሞ የሚፋለመው ከቱርክና ከዱባይ በወሰደው ከተለያዩ ዓለም ላይ በወሰደው ድሮን ነው የሚዋጋ ይሄ ማስረዳት የማይጠበቅባቸው አስታንዳርዳችሁ ወላሂ ለአዚም ነው የምላችሁ ደረጃችሁን ጠብቁ የኛ ልጆች ደረጃችሁን ጠብቁ ከማይመጥናችሁ ሰው ጋር ከማይመጥናችሁ ወሮበላ እድሜ ልኩን ቁጭ ብሎ ከሚያወራ ከማንም ቆሽቆምቦሬ ጋር አታውሩ ስለዚህ ህዝባችን በጣም ርቆ ሄዷል ኦሮሞ ያለበት ቦታ በጣም ረጅም ትልቅ ቦታ ነው ወላሂ ነው የምላችሁ ማንም ምንም ቢያደርግ የኦሮሞን ህዝብ ወደ ኋላ ሊመልስ አይችልም በፍቅር ይመጣ በፍቅር ነው የምናስተናግደው ማይመጣ ካለ ግን በመጣበት መንገድ ይስተናገዳል ስለዚህ ስፔሻሊ ቲክቶክ ላይቭ ምክክር ምናምን ብላችሁ 5000 6000 ሰብስበው የራሳቸውን ፎሎ ለማሳደግ እናንተን እዛ አስቀምጦ ለገበያ ድምቀት እንትን ሲያደርጉ አታስረዱት አይመጥናችሁ ምክንያቱም እኛ ጂጂ ተራሰው ልትሆን ትችላለች ነስሪ ዳለቻ እኛ ምንም ላንሆን እንችላለን ግን እኛ የወጣንበት ማህበረሰብ የኦሮሞ ህዝብ በጣም ትልቅ ህዝብ ነው ከነሱ ጋር ስንመካከር ስንወያይ የዛን የትልቅ ህዝብ ስም ይዘን ስለምንሄድ ለህዝባችን የማይመጥን ነገር ማድረግ ስለምንችል ከማንም ኮቶት ጋር አናውራ ራሳችን ቀና አድርገን ኦሮሞንን የኦሮሞ ልጆችንን በጣም ብዛት አለን ለመሬት አለን ስልጣንም በሆናለን ሁሉ ነገር የገዳ ስርዓት አለን አስረዘምኩባችሁ በቃ ስለተቃጠልኩ ነው ዝምታ መርጬ ነበር አሁንም የተናገርኩት ለኦሮሞ ለአባ ገዳ ልጆች ናቸው እናንተ በጣም የተከበራችሁ ፈጣሪ በተፈጥሮ ወላሂ ነው የምላችሁ በተፈጥሮ ነው ፈጣሪ እኛን መርቆ ያችን ለመሬት ትልቅ ሀገር ከትልቅ ማህበረሰብ እንድንፈጠር ያደረገን ስለዚህ ቢያስ ብትመካከሩና ብትወያዩ እንኳን ከእንደዚህ አይነት ኮቶት የራሳቸውን ህይወት እንኳን የራሳቸውን ቤት እንኳን መምራት ከማይችሉ ጭቃ ጋር አታውሩ በቃ ይሄ ነው የምላችሁ አስረግጭ አንዴ ብቻ ግን አስረግጬ መናገር የምፈልገው ነገር የኦሮሞ ህዝብ በጣም ርቆ ሄዷል እንኳን ሚቀኛ ይቅርና እኛ ኦሮሞን እየወደድን እንኳን እየተገረመን ነው ህዝባችን መቼ ነው እዛ ጋር የደረሰ ብለን በጣም እየተገረመን ስለሆነ ለነሱ መልካም የመቃጠል ጊዜ ይሁንላችሁ እናንተ ፈታ በሉ ጨርሻለሁ ኦኬ ቆይ ናስሪ ቆይ ናታለ ያው ታቃለ ሚስትም ልጅ እንደሆነች ታቃለ ቀምተኸኝ ያው እንግዲህ ትግሌን አብረደሃዋል ምንም ማለት አልችልም ልጃችሁ ደግሞ አድጎ እንዲታገል ነው የምፈልገው ባለፈው ጊዜ ትንሽ በአንዳንድ ነገሮች አልተግባባንም ግን እኔ አንተ የመጣህበት ማንነት ሳይሆን አንተ የምታመልከው እምነት እናቴ የምታመልከው የእናቴ ቤተሰቦች የሚያመልኩት በእናቴ ሙስሊም እንደሆነ ታውቃለህ እና በጣም መወዳቸው ቤተሰቦች አሉኝ ከዛ ይመጡ እኔ ደግሞ በአጠቃላይ ማምነው በኦሮሞማ ነው በየ ነው እና ይሄንንም እንደማትከለክለኝ አውቃለሁ ትንሽ ተቀይማችሁኝ ነበርና ውድ የኦሮሞ ሙስሊሞች በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ እጠይቃለሁ ምክንያቱም እኔ መናገር የፈለኩት ሌላ ነገር ነው ግን የተላለፈው ነገር ሌላ ነገር ስለሆነ እኔ ደግሞ የመጣሁበት ማንነቴ ስለሆነ ኢጆሌ ኦሮሞ እንዲሁም መላው ሙስሊም የተባለ በሙሉ በእኔ ንግግር ተቀይማችሁ ከሆነ ተነስቼ በጣም ይቅርታ ነው አፉ በሉኝ በይ ተነስቻለሁ ይቅርታ አልደግመው እሺ የተላለፈው እሺ ጂጂ እዚህ ላይ መልስ ልስጥሽ እኔ በግሌ ነስሪን ወክዬ ይቅር ልልሽ እችላለሁ ህዝብ ሙስሊሙን ወክዬ ግን ማለት አልችልም ምክንያቱም ህዝቡ ያው
ህዝብ ነው የምናገረው የሚወስነው ማለት ነው። እኔ ግን በግሌ አሁን እኔ እዚህ ይቅርታ ብለናል ብል ህዝቡን መወከል አልችልም፣ ህዝቡ ሙስሊሙንም አልወክልም፣ ራሴን ነው የምወክለው። እኔ በግሌ ግን ላጣሽ አልፈልግም ነበር እዚህ ሚዲያ ላይ ምን ያህል እንደሚወድሽ ታውቂያለሽ። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ግን ሰውን ምን ያህል እንደሚወዱት ነው የሚያውቁት እንጂ ሌላ ሰው ምን ያህል እንደሚወዳቸው አያውቁም። ወላሂ ነው የምልሽ፣ እኔ ከልቤ ነው የምወድሽ፣ ላጣሽም አልፈልግም። በቃ እንደ አንድ የኦሮሞ ታጋይ በጣም ነው የምታሳዝኝ። ያ ማለት ግን የሐሳብ ልዩነት ሊኖርን ይችላል። ዋናው ነገር ግን ደማችን አንድ ነው። ደም ነው የሚወስነው። ሐሳብ ማለት አስተሳሰብ ነው፣ በጭንቅላት የምታስበው ነገር ነው። ግን መላ አካላችን ደማችን ኦሮሞንን አንድ ነን። ማንኛውም ሰው ደግሞ ልሳሳት ይችላል። ሲቀጥል ደግሞ እንደ ኢዮዳብ አይነት ኮቶት ዛሬ አሁን ህዝብ ሰብስበው የኦሮሞን ህዝብ ማሰደብ የሚፈልገው ካንቺ ጋር ቁጭ ብለው ያኔ አዲስ አበባ ላይ መስጊድ በስተዋል፣ በዚህ ገብቷል፣ በዚህ ወጥቷል ስሉ ነበር። እነዚህ አይነት ሰዎችም ሊያሳስቱሽ ይችላሉ። ያባል። ስለዚህ እኔ በግሌ ይቅርታ ብዬሻለሁ። ባልታረቅሽ ኖሮ ቤትሽንም አልመጣም ነበር። ግን ከዛ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ቤት የገባሁት። ካንቺ ጋርም የተነጋገርነው ግን አፉ ብዬሻለሁ ለፈጣሪ ብዬ ሃይማኖቴም ኦሮሞነቴም እኔም በግሌ ይቅርታ የምል ሰው ስለሆንኩ ካንቺ ጋር ታርቀናል። ምንም አይነት ቅሬታ የለብኝም ከዛሬ በኋላ። ለወደፊት ግን ሃይማኖት በጣም ሴንሲቲቭ ነገር ስለሆነ እኛ ደግሞ እንደ ኦሮሞ ለኦሮሞነታችን ሞተናል። ጂጂ ከጃራ አባ ገዳ ጀምሮ ከዋቆ ጉቶ ከኤሌሞ ቅልጡ ከሁሉም ታውቂያለሽ የኦሮሞ ጀግኖችን እስላም ኦሮሞ ሆኖ ለኦሮሞነታቸው የተዋደቁ እኔ ቆጥሬ አልጨረሳቸው። ስለዚህ እኛ ኦሮሞነታችን ደማችን ነው፣ ነፍሳችን ነው። ግን ሃይማኖታችን ደግሞ እንደ እስላም ደግሞ ከነፍሳችን በላይ ስለምንወድ አንዳንዴ ደግሞ እነዛ ሰዎች እንደዛ ብሉ አልቀየምም። አሁን እኔ ገባል ለማስመሰል ጎን ነው ዮኒ ማኛ ያኔ ከእስላም ጎንን ስሉ ነበር፣ ግን ውሸታቸው ነው እናውቃለን። ግን አንቺ ደግሞ ከልብሽ አምነሽበት ከሙስሊሞች ጋር መቆም ነበርብሽ ከመንግስት ጋር ሳይሆን። ለዛ ነው የተቀየምነው። ያው ለወደፊት ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር እንደማሰሪ ተስፋ አድርጓለሁ። በጣም ነው የምወድሽ። ጂጂኮ ያነሳሽው ሐሳብ እኔንም ስለሚመለከተኝ እንደ አንድ የኦሮሞ ተወላጅና እንደ እምነቱ ተከታይ ያሁኑን ብቻ ሳይሆን ወደፊቱንም የምታጠፊውን ነገር ይቅር ብዬሻለሁ እህቴ። ኦሮሞ በነገራችን ላይ ኦሮሞ ሳያወራ የራሱ የሆነ ልሳን አለው ብዬ አስባለሁ። መግባባት የሚችል ትልቅ ህዝብ ነው። እንዲህ ይቅር እንኳን ሳንባባል እኔ ያንን ነገር ይቅርታ ሳትጠይቂ የሃይማኖት ተከታይ ሆኜ የመጣሁበት ዋነኛ ምክንያቴ የሚሰራው ሴራ ግልጽ የሆነና ፍለፊት የሚታይ ነገር ስለሆነ ነው። ገባሽ አይደል? የኔ ግልጽነትና የሚሰራውን ሴራ አውቄ አንቺ ጋር መምጣቴ ትረጃለሽ ብዬ አስባለሁ። ያንን ከመረዳትም አንፃር ይመስለኛል ነስሪን ስታይ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ይኖራሉ የሰው ልጆች። በነገራችን ላይ የሰው ፍጹም የለም፣ ብዙ ፋውሎች ይሰራሉ። የሰው ነፍስ አላጠፋሽም፣ ንግግር ነው፣ ቃል ነው። ነገር ግን የሰው ልጅ ስተት ይሰራል። ከስተቱ ደግሞ ታርሞ እንደዚህ ነው ብለሽ እኔ ይሄ በነገራችን ላይ ጂጂዬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይቅርታ ስትጠይቂ ያየሁሽ። ትልቅ ነገር ልንገርሽ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየኋት። ባይደዌ ለመጀመሪያ ጊዜ ጂጂ ይቅርታ ስትጠይቅ አንድ ቀን በማንኛውም ጉዳይ ጭራሽ አትሰማም። ይሄ ማለት ለኛ ያላትን ቀረቤታ ለኛ ያላትን ቦታ ኦሮሞማ ምን እንደሆነ ለመግለጽ የሄደችበት መንገድ ስለሆነ በጣም ነው የምናመሰግንሽ፣ በጣም ነው የምናከብረው። ቶኩማ ኬና ሀጀቤ ሲኑ ጃለቴስ ጅብቴስ ዲኒ ከሲ ጅባጅሩ ኦሮሞማ ኬቲኒ ማሌ አመንቲ ኬቲን አከንታኔ ሁበቹ ቀብደ ጆሌን ኦሮሞስ ከሲ ይርተን ከነው በዳ ገለቶም ታንክ ዩ ጂጂ ዳ ኦሮሚያ አላባ ተንጉቡ nuti akka oromootti jarana obboleeyyani nuti manatti gallee walqimmiiduu dandeenya. Dhaabbileen siyaasaa maqaa oromootiin jiru wasukkuumuu fi warriguu walqunxuuxuun dirqama isaaniiti. Ufii isaaniiti walitti garuu orma walirratti laaluu fi alagaa ammoon duuda walii irra baachisuun nu gaya.
wallaaluma keenya keessattillee beekumsa keenya keessattillee wanni nuti hubachuudha qabnu isa kana nafxanyaan kaleessa harka aayyoo fi aabboo murte har'a lafa Oromoo irraa dhabamsiifamaa jirti jaalattee osoo hin taane giddiidhaan akkamitti waan kaleessa jarri ittiin nurra dhaabatanii ittiin dhiichisanii gaallaadha kanuun jedhan agartee malaan bishaan waddanii Oromoon jette saniin dhiibamtee baate gaafa jarri dhiibamtee nu keessaa baate akkuma boofti gaararraa fi agartee raacha keessaa hadhaa xuuxusan dhaabni biyya bulchaa jiru kun iyyuu hadhaa isaanii nutti biifaa jira malee hundatti hadhaan qabu maa dhugaa kalaama kanaan dura goggoyna waan ta'eef siyaasaaf jennee walillee hin balfinu isaan keessaa hadhaa xuuxanii obboleessa biifee wal wallaalchisan gaafa angoo ufii irraa dhiibu nurraa dhiibuu fi miti amma isaan angoo ufii irraa dhiibuufi garuu gaafa angoo ufii irraa iyyuu dhiibanii nu keessaa baasan immimmaan aayyoo qoore abbaa oo boonillee waadaa yookaan irbuun inni fudhatee deeme immimmaan harmee qoorsuudha immimmaan Oromiyaa fi Oromummaa qoorsuudha gaafa bifa angoo ufii irraa dhiibuun isaan dhiibanii nu keessaa yaasan immimmaan aayyoo qooree jira har'atti Wallagga du'aa jira Shawaan du'aa jira Arsiin du'aa jira saamamaa jira ilmoo namaattu gadi fuudhamee 500,000 gaafatamaa jira sa'aatii nuti asirraa dubbannu kana irratti haadha Oromoo meeqatu barrii masgiidaa dhaabateetiin hirphataa yookaan kadhataa jira maaliif kun agarteetiin maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo gurraachessuuf jecha ani adda bilisummaa Oromoo ta'ee ilma Oromoo manaa gaffuudhee ufii inni beeki waraana adda bilisummaa Oromootii miti shiftaa biraati kun waraana mootummaa fakkaatee kun waraana adda bilisummaa Oromoo fakkaatee ilma Oromoo manguddoo Oromoo aayyoo Oromoo boochisaa jira maatiin tokko jechuudha ilma wayyaa qabu yoo qabaate ilma isa fuudhanii 500 irra gaafataa jiran kuni maaliif ta'e sababa abashaan lafa keenya irratti agarteetiin nu keessa galtee afaan faajjii garaaf duyda walitti nu goote irraayi wanti hardhaa fi kaleessa hojjetame ammoon waan abashaa lubbuu keessatti ajjeesee hundeen nu keessaa buqqisu waan ta'eef kanani deeggarra abbaan fedhe waan fedhe naan jedha akka kiyyattiin hin deeggaraan yaada kana sababni isaa ajjeefamaa jirti ajjeechaa rasaasaan qofa nama dhahuusan osoo hin taane ajjeechaa hundattuuf keessaa buqqisuuti isa kana qaamni hin deeggarre yoo jiraate akkuma reef firoomsaan jedhe jawwisaadha ammatti irreecha yookaan ammoon irreecha hora arsadee Finfinnee kanarratti kan dhiiga ilmaan Oromoo barbaadu fi kan sagalee rasaasaa barbaadu yoo jiraate waan reeftan manna sagalee bilisummaatti jenne namoonni dhuga fudhatan jirtan no akkasii miti irreessa kanarratti namni sagalee qawwee eedu yoo jiraate ati mataan kee xilaata Oromooti yookaan diina Oromooti sababni isaa Oromoon kan ittiin beekamuu fi sirni gadaa Oromoo kan ittiin beekamu nagaya bakka kanatti irreecha kanarratti irreechi kun nagaan irreeffatamee galee yoo kan jedhu taate qaamnummaan biyya bulchaa jiru kunillee nagaa Oromoo kabachiisuu kan danda'u mootummaa qofa osoo hin taane hawaasa Oromoo ta'uutu isaaf mirkanaaya daawwitii godhee keessattuuf ilaala ummanni Oromoollee waan kan okay xumuree jira waan kana keessatti ufiin ilaala waan hin ta'eef inni sun akkasitti haa hubatamu garaagarummaa dhaabbilee siyaasaa ammoon galee wal sukkuumuu danda'a fuulleen keenya hundi isaa aktiivistootaa fi deeggartoota dhaabbilee siyaasaas ta'ee kan mootummaa fi miti mootummaa xiyyeeffannoon keenya alagaa irratti haa ta'u nuti booda walitti dachaanaa jedhuun qabaa galatooma alfaadha galatooma Assalamu alaikum sagaleen keen jiru firoomsa Iyamo. Amma sirraayir. Dubbiin akkama jedhe muxan jedhee bareeda yaadni keessa hunduu gaariidha. Yaada dura firoomsaa kee bakka jiraatte xiqqoo sammuunii kana sagalee keellee walaloo xiqqoo sanillee sirraa dhabaa jirran agarre baddee jirta. Isiillee irreecha kana irratti illee nurra bubbuusin jechuudhaaf achumaan. Taani Jamaalee waan ilmi namaa dubbatu keessa namni beeytanii haga anaa beeki jechuu hin barbaachisu safuudha. Haguma beekan dubbatanii isin caalaa beekaaf illee miti xiqqoo yaa xiqqishuu keessa baheetiin illee isin irraa bu'a. Akka haalli amma deemaa jiru haalli Oromummaan ittiin deemaa jiru guyyaa 3-4 kana keessatti yoo lallaalanii xiqqoo onnee namaa kana waa hedduutti yaachisiisaa beeytanii.
qabatama zettelle fudhattee itti amanuu osoo hin ta'in akka amma Jamaal jedhu sanitti qabatamni wanti kun dhugaadha jettee irraa fudhatama jettee osoo hin jedhin onnee tokko bakka tokkotti itti qoodachuu dandeetta. Haalli kun akkam jetteeti. Haalli amma bilisiginnaa yookaan PPT'n deemtu kun ni beekama. Isaanis ammoo haalli kun uummanni kun hagam nu wajjin jira hagam bakka qaba jedhanii yoo ka itti amanan ta'ee isaanii galu ta'ee ni galaafi beeytanii guyyoomni kun jechuudha guyyamman kunuu jechuudha. Kaayyoo kanaa bilisiginnaan baajata baahaa gaha dandeetti humna isiitiin baaftee waan kana dalaguu dandeetti humni uummataa ammoo baajata caala waan ta'eef. Garuu akkam isaan deeman kun haalli gara kaabaa kan inni irraa deddeemu ni beekan waan ta'eef dhugaa kana Oromoo yoo mul'isan Oromoon kaleessallee waan akkanaati duuba itti fiigaa ture beektaa akka lubbuutti kennaa jiru waan akkanaati. Waan kana namni kenna deeggaruu waan tokko dhaaba kamillee yoo ta'e deeggaruu waan tokko laakiin ammootu waan kana itti onnee keenya keessatti akki Jamaal jedhetti kanattillee yaanni deeggaruun bareeda ni deeggarama nus ni deeggarra onneen keenya keessatti akaleessa nuuf jedhee lubbuu kafale osoo hadha irraa jiraatee guyyaa takkatti tana osoo akkana argee ni gammanna ture. Nama osoo waan tana Finfinnee keessa alaabaan tun Finfinnee keessatti argamti osoo guyyaa tokko hin jedhini Adaaman raajuu as baatee guyyaa tokko Finfinnee keessatti iddoo milikitti harree yaabbatee dhaabatu sanitti hin maramti jennee osoo yaadini ijaan guyyaa takkatti tan arguunu bilisummaa nu fakkaata nu mul'ata garuu gahaadhaa miti osoo wanti kun itti amannaa osoo hin ta'in. Wanti kun wanti godhamee fi haala amma jireenyi itti jiraa jiru itti dhufaa jiru kana waan jiruuf waan beeynuuf jechuudha. Fundurri kun waan jiru waan beeynuuf waan adeemaa jirullee waan beeynuuf beeyte Oromoon biyya bulchee hin beeku jedhanii garuu miliyoona irratti har'a yoo du'es borus yoo deemu miliyoona qabna. Wallaala osoo jedhan wallaala makeenatu bakka ati beeynee bakka isaan hin beeyne jiraataa jira jechuudha biyya tana keessatti kan horatu. Kanaafi dhaabaan moorri dhaabaatitti akka dhaabaatitti yoo ilaalle dhaabni kamuu osoo araarametti araaraman. Abadan in araarama. Araarama Oromoon hin araaramaa jettanii tokko yaadina. Dhiyaachuu yoo danda'an malee wali dhiyeenya taate malee keessaanuu har'aa miti PP adhaan laalina OPDO irraa fudhadhaa. OPDOon dhaabbata adda bilisummaa Oromoo har'aa miti osoo hin galchinaa jettee hoggaa hedduu galchaa turte osoo akka isaaniiti jechuudha. Fakkeenya fudhadhaan akka nama tokkootitti obboleen Coolataa yeroo duraatii fi nama biyya galee aanoleen dhaqee dhaabbate jechuudha. Oduu adda bilisummaa Oromoo hin araaramin jechuudha. Maaliif akka isaati araaramuudhaaf galee yeroo san keessatti mana sagaltamoota na fakkaate akkas keessa galee yoo ijoollummaa dandagachuu baadhe. Wanti kun duraanuu jedhamaallee ture hadhas ammoo faan akkasiititu jira. Garuu Oromoon araarameetiin bakka tokko hin qabataa osoo hin ta'in wanti firoomsaa quuqu firoomsaan dhaaba ofii deeggare wanti dhaaba Jamaal deeggarus tokko ta'ee deeggarsi kennamootu bakka tokkummaatti tokkummaa qabaachuu qaba. Wal dorgommiin uummata keenya irratti ka dorgomamuu qabu bakka diinni jiru tolirra dhaabachuu wal bira dhaabachuu cinaa tokko taanee ol dhaabachuudha malee attamitti har'a alaabaan kuillee akkamii hagana ta'ee akkana jennee osoo mormuu baannellee deeggarsuma itti gooneetuma waan dhufuun waan bulullee boruu argina. Boruu iftaan ammoo tuni dhabamaa osoo hin ta'in waan har'a dalaganii Finfinnee mul'isan kana iftoomni shaggarii kun Finfinnee seentarii qabatamaan ta'e oduu nu argisanii gammanne jechuudhaaf kanaafuu haani Jamaal jedhe yaani Jamaal jedhes nan jaaladha. Warroon naftanis yaada keessan kenna an akka ammaatitti wal deeggaruu namni kenna dhaabni kenna hin araaramaa hin amanina ni jiga malee hin araaramu dhaabni kenna ni jiga boru kabiraatti dhufa iftaanis dhaabuma biraatti jijjiirame maqaan jijjiiramuun hin dhibu sila abadan ammoo adda bilisummaa Oromoo jijjiiramu asuma ta'a. Kanaafi dhaabni jijjiiramuufuu sagaleellee sinollee daqiiqaalee sin dheeresse dhaabni Oromoo ni dabalaa yookaan borni jiganii jijjiiramaa wali amananii wal amantiin hin jirtu anumatu sin amanne situ nan amanne waan ta'eef namuu aangoo fiiti natu sirra beekaa waan jiru Oromoo keessatti beekumsa gahaa waan qabnuufi kanaafi garuu bakka wal dhabdee kenna bakka diinaatitti badaallee taatu boleessa keen jibbini diina bira dhaabbadhu akka Oromummaatitti dhaabni kee dhaaba keeti kan Oromoo kan firoomsaa bira deeggarus Oromoodha kan Jamaaliin bira deeggarus Oromoodha Oromummaadhaaf deeggarra malee diina ammoo diinoo akka diinaatitti beeknee uf eeguu jajjabeessuu qabnaadha. Piippiillee haala isiitii osoo hin ilaalini akka Oromummaatitti hadha gammachuu guyyaa takkaa tana osoo kaleessa har'a haa caaluun osoo alaabaan tu Finfinnee keessatti dhaabatiin biyya isa nyaatte osoo har'a arge gammachuu xiqqoo itti mul'ata beekte akkasitti ilaaluu qabna siniin jira galatooma obboleeyyan kee qaalii.
namoonni yeroo haasoftan please yaada keessan gaggabaabsaa maaliif jennaan daqiiqa keessatti deebitanii daqiiqa keessan booda deebuu dandeetta rakkoon hin jiru. Ammoo marii keenya irratti siif hin jenne finfinne jechuun namni martuu yeroo haasa'u akkasitti irra gaarii maaliif jennaan irra deebuu dandeettan deebitanii carraa lammaffaa argachuu dandeetta waan taateef yaada keessan gaggabaabsitanii waan pointii keessaa dubbatte amma laale namoonni akka yaada keenya gara tokkotti nu harkaan luucceessine nuti waa'ee araara walaana bilisummaa Oromootii fi bilisiginnaa qofarraa dubbachuutti hin jiru walii galatti haala biyya san keessatti deemaa jiruu fi waan amma Oromoon argate irratti namni gariin waan kanallee jechuun fudhatu jechuu kenna osoo hin taane wanni amma biyya keessatti argaa jirru gaariidha. Ammoo diinni keenya ammoo bilisiginnaa caalu ammoo kachi nutti ayiroorrisaa jiru kan nutti dhufuu barbaadu kan nyaachuu barbaadu ka alaabaan Oromoo maaliif Finfinnee keessatti dhaabbatte akkamitti Finfinnee keessatti sirbi afaan Oromoo banama akkamitti Oromoon argitee Finfinnee keessatti dhiichisa jedhanii warra argitee of nyaataa jiran kanaafi isa kanarraa dubbachuu jirra waan tokko qofatti akka nu harkaa yaadni keenya gara tokkotti nu harkaan deebine jechaaf jibbaata qabso carraan keetti dhiifama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbiin haasawni haasamee jira galatooma. Haasawaan baay'ee haasame. Kanaafuu garuu gara hojiititti piraaktikaalii gara hojiitti deebisuun xiqqoo rakkisaadha malee garuu piraktikaalitti illee ka agarsiisu nuyyuu wal taanee fuula jedhu ka addunyaa keessatti facaanee biyya jirru kanarra